Salama melambi kombongan masalok na puang tu di kamaselan puang Yesu. Mentamaki renungan harian Toraya edisi Senin 14 September 2020. Kadanna puang matua lamai paapudian pitung pulon pitu dimulai dia mai ayak sang pulo dua saya lako 20 misa. Dolo dia mai tamas sambayang. Kurre sumanga ki patuka mati olo malabi imi opuang matua lante melambi totemo. Belan nalempan tu mamase siapa akaborok mi lako kami. La umbasakan siala unanungkan kadami puang. Kamasekan sia rondongkan si solak kuasa pena masalo. Na denopa anayate kadami mendadi kada balok kipake lalu mintu allo katuangki lan puang Yesu kinai masambayang. Amen. Kadana puang matua lamai paapudian pitung pulon pitu dimulai dia mai ayak sang pulo dua saya lako 20 misa. Laku kilalai tu mintu penggauran na puang. Ondong pila ku kilalai tu mintu penggauran kale-kaleami toat tu mangka di boko. Siala untanga-tanga nak lalan limami. Siala ku timbang-timbang tu penggaurami. Oh puang matua, ia tulalami naik pun kamaseroan. Mindara tu kapenomban pada tande puang matua. Kamu motu puang umpogau apa kale-kalean. Siamang kami papayan tu kuasami dio lumintu bangsa. Tete dio 5 matotomi amilendokan itu taumi. Ia motu batik na Yakub sola batik na Yusuf. Ia tu mintu uai natiro mokomi. O puang matua, sia mintu uai rumonting untiro komi. Saya duka lako uai mandalanna mak parondo. Ia tu mintu saliu umbarakan uai sia ia tu langit gumalugu sia ia tu tinarami si pendelok delokan. Ia tu oni guntuk mi menanan sia ia tu kila unarang lino. Na ia tu lino rumonting sia tiseno. Ia tu lalami lantasik. Sialan to uai Buddha. Sia ia tu lalan lentek mita ena payanan. Misolammo tu tau mi butung domba sia bembe mak baanan. Lan lisu pala ana Musa sola Harun. Amen kadanna puang. Kombongan masalok na puang yaitu perenungan ta lante melambi ito temo manapa lako puang setia pada Tuhan. Mintu tahu unangai kumua kena tontong manaman tu katuanna. Apa mui umbasusi inang ta emisa tahu tutang launting ayoy tu disanga gan mabanda lan katuanna. Sia nenek tang upu pa tumaya gan ditingayo ana bu tuomo tu senga ana. Ia motea gan susite tu nenek dinay usudi kapatongananta kumua. Lama toto siaki raka lan kapatonganan untingayo tua agan ia to. Apa biasanna tu dadi memalama mo tu kapatongananta sia butung kapaadean moki pelesean katuan. Kombongan masalok na puang paabasanta lamai paapudian pitung pulon pitu na pamanasa to maapudi tu pentoyan kapatonganan lan untingayoy temaya agan dadi. Nakwa to maapudi laku kilalai tu mintu penggauran na puang. Ondong pi, laku kilalai tu mintu penggauran kale-kaleami tu atu mangka di boko. Sia la untanga-tanga anak lalan limami
sia laku timbang-timbang tu penggauranmi. Lan untingayo itu agan dadi, ana sailei sule, to maapudi tu atu pura na bokok kumua. Tumba tu puang matua, mangka umpogau penggauran kale-kalean, sia umpapayan kuasa kamala abiranna lako torro tolino. Ia mi pale eto, ana maakada, tuto maapudi kumua. O puang matua, ia tulalammi naepun kamaseroan, mindara tuka penomban pada tande puang matua, aya sang pulo apa Pak Basanta. Nasanda tongan ni to maapudi kumua, ia tu puang sumpu mamase, sia sakpala Buddha lako torotolino. Ia moto nataena mak taloan lako tuka mabandaran urampoi sangadinna untua rasan katuanna lako puang matua, lan kapatonganan kumua susilan atu lendu tu puang matua umpogau tanda kale-kalean tenduka motola dadi lan atu marasan ditingayo sialan atu lasae. Podo annaden tontong tumanan lan kapatonganan lako kalena, sia tontong makari tutu lan kaparannuan, belana ialah tontong la pembaliki lan mintu hagan ditingayo. Amin. May komita masambayang. Mak kure sumanga akan mak pole porayakan mati olo malabi mi puang lante melambi totemo belan nali umamase komi lako kami taumi. Kure sumanga tu kada maseromi mangkaki rangis yaki basa puang pena masalo la umpas sakekan. Melambi totemo kipasambayangan tu kombongan minde jemaat rama. O puang kamasei pakaboroi lalu mintu sulapa katuanna. Kamu puang la untoy mandakan mas solanasang ulopian itu katuan mi kamaseangkan. Kipas sambayangan tu mintu kombongan tu makure sumanga belan nama rupa-rupa katuan rampo puang la umpakaboro isya la kamasei. Kipas sambayangan puang tu kombongan marasan lan untingayo ia tu diona pengkarangan. Kamu puang la umpakaboroi, kamu la kamasei. Kipas sambayangan puang tu kombongami lan pergumulan belana masaki. Kamu puang la untoy mandai, kamu puang la kamasei. Den nopa na lan lumintu sulapa katuan na tontong na tiro siya nakanasay kombongan mi. Kumua kamu mo puang tontong la pasake. Kipas sambayangan tu Ibu Suwito, Ibu Damarisiri, saudara kami Herman Santoso, naba tu pira-pira pa kombongan kamu puang la pakaboro lalu mintu sulapa katuan na ambek mamaselan suruga. Kipas sambayangan tu pembangunan gedung serbaguna sia gedung sekolah minggu. Kamasei siapa kaboro itu mintu kombongan mi umpas sambayangan ni sia tukang unjamai. Kamu puang la pakaboro kan mas solanasang. O ambek mamase kamasei itu mintu kombongan mi lalu mintu sulapa katuanna. Pebalikan ke mas sambayangkan puang umpo tete puang Yesu puang pelak bakna kasalangki. Amin.